Kutmandуу күнүңүздөр менен урматтуу Күнжелес каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн мына 28 март биз Сокулуктагы уй базарга келдик. Буга чейин койлорду жылкыларды көрсөтөп, эми уй тарапка өттүк. Көрдүңүздөр уй тарап. Намесе биз бир четте мына ушу саан уйлардан баштап көрсөтө берели. Негизи базар кызып бүтөйүн деп калды. Мына ушундай. Уй базар эң акырында бүтөт. Жакшы. Онда uylарды көрдүңүздөр, азыр ушундайлар сурап өтөбүз. Кечиресиз. Канча деп атасың? 150 тарпагы менен. Эркекпи? Sütü канча экен sütü? 20. Көрсөтүп коеюнчу. Россия бул. Жакшы. Но мен айылдаштарым бир үйдө кармап турат. Кандай сабыр экен? Сиз содалашасыз. Кылыр кеңири. Канча сардар экен? Канча болду? Баасын айтып коер. Uyalbay ile. 90? Жақшы. 85'ke berip атат дейт. Боз экен да, туйун эле деп калды. Мен айылдаш жердештерим содалашып атат. Сатып атат айтмакчы. Уялып атат. Тең бир четтен сурай берейин. Бу аксакалдын 2 уйу бар экен. Мына ушудан баштайын. Кандай аксакал? Болот таап иштериңиз. Так. Мунуңуз канча айлык боз, канча сүт берет? Туғанда 20 литр берет. Туғандан кейін 20 берет, 8 айлық боз. Ақшасы қанша болып кетті? 105 сағаттан 98-ге. Бербедіңіз 98-ге? Жоқ, береміз. Береміз. Қанша баға беріп қойдым? Секрет болбаса. 95 бердім. 95? Бербей қойдыңыз бе? Жақсы. Бұл үйіңіз чо? Еркек торпақ екен, а? Ұрғач торпақ. Торпағы мен 90 сұрады. Торпағы мен 90. Уеле кичире екен да? 85 берем. 85 көрем дейді. 15 литр sütü var, torpaq urğaçı. 90 деп тұрады. Қаншаны сатып бердіңіз әмі? Бірді саттыңыз бі? 96-ға бір жаш үйді сатып бірі. Содаңызды берсін. Екі үйді көрсеттім. Орта бойлы уйлар. Келіңіз, қандайсыз? Бұл қанша айлық боз екен? 15 күнде туйды екен. Қанша деп отам дейсіз? 110. Жақын арада туып өткен да. Көрдіңіздер ме? Оларды алды ұқсайды, а? Бечара Россиядан келген. Қиналып тұр. Алдыңыз бі? Қаншаға алдыңыз? Bir айтып қойыңыз бағасын. Қаншаға алдыңыз? 60-тан? Мына ұшы бұйларды 60 мың сомнан алып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұларды бағыш керек екен да шіркен. 60-ға алып тұр мұна шу 60-тан. Жақшы. Мұна о күрең өйді көрсетейінші. Қандай сақсаған? Келіңіз. Қанша дедіңіз? 90? 90 мың сом. Мұна ондай желіні менен тұрады базарда. Көрдіңіздер. Мұна о класс үй тұрады. Көрдіңіздер. Surayınç. Qanday? Buna kimniki ekan? Esi yo'q o'xshaydi-da. Yaxshi. Бұл bozor jamg'ir javob atadi eshikda. Qanchaga sotdingiz? 71. 71 ming so'm. Siz sattınız mı? Aldınız mı? Yaxşı. Sütü qancha dedi? Sütü 15 litr dedi. 15. Yaxşı. Boz ha? Yo'q. Boz emas. 1,5 ay oldu. 1,5 ay bo'ldi tuğanına. Süt bağında da İşine bağış kerak ekan da dağı. Yaxşı. Bular alıngan o'xshaydi ha? Жаңы ноқталар мен түшіп тұр. Алынған ақшай. Қанша мы? Жоқ оқшайды бұларын. Жақшы, мен әм сыртқа шығайын мұны, шылчаға. Шылчада қанша олтады екен. Мұны оларда сұрайыншы торпақты ұқын өзім. Бірінші торпақ оқшайды. Қанша олып кетті бас? Қорқпайлы қойыңыз, түшкен жоқсыз. Қанша бұл? Бұлар страшный ғой, Сен қандайсың? Ойда страшный.
Jamg'irga da. Qanchani so'radingiz buni? 60'dan. Bular tuğan o'xshaydi, ha? 60'dan deydi. Ko'rdingizlar, jelindir. Mana shunday uylarda 60 ming so'mdan so'rab turadi. Yaxshi, sirtqa chiqayli. Xunajini qancha dedingiz? 100. 100. Yaxshi. Bu xunajin bo'z o'xshaydi. Bunday uylarni ko'rdingizlar, cho'ng uylar. Alindi u xunajin. Qancha deb otasiz buni? 95 bo'z o'xshaydi, ha? Yaxshi. Ko'rdingizlar uni. Birinchi tut bu? Buni uyni qancha deb otibdir, ha? Jamon cho'ng uy bor. Sizniki? Qancha deb otibsiz? Biladi. Bu yerda da bir bo'z uy turadi ekan, yaxshi uylar. Bu uyni ko'rdingizlarmi? Ovada. O aq plashni izlay bersangiz. Yaxshi. O 50 ta uylarni ko'rdingizlarmi bunday? 50 ta uylar sizdanmi? Kelingiz. Jo'ya turib olayın, ama kichkintaydan boshlayın. Qancha bu? Hop, ishni sudray boshladi da. Yaxshi uylar ekan. Nima ayting? Nima aytib qo'ying? 100 ming, ha? Bu bo'z. 5-10 kunda tut. 100 ming so'm. Buni qiziq bo'ldi da bizgachi. Aldingizmi, sotib otasizmi? Buni sotib alacaqdi-ku. Ha, mana. Iki cho'ng uyni qarma olibdir. Ko'rdingizlar, o'ta cho'ng uylar ekan. Mo'ljaq o'tdir, bir ko'rsatayin. Bu Shvetsmi? Shvetsmi? Ova deymi? O'g'ilboy qoldi taqsir. Kechirasiz. O cho'rni plastik qolishdan ekan. Yaxshi. Bu yoqdan so'ray berayin. Sizni tartgan jo'qmi men? Aldingizmi? Aldım. Qancha olib ketdi? 72 ming. Torpog'i bilan. Torpog'i bilan buni 72 ming so'mga olibdi. Sizni qayerda tartadilar bize? Onda chaqan uylar turadi, mana shularda ko'rsataylik. Eki, biri xunajin ekan. 5 so'm o'sh berdim, razı olsun. Ha canım. Mağazada qoldirib beringizlar. Soda qatib ketdi. O'ko'ni. Qaysini oldingiz taqsir? Qanchaga bo'ldi bu? 66 ming. 66. Yaxshi, mana 66 ming so'm bo'lib tur, mana shu xunajin. Tak, men ham uydaga julayın. Bu yoqda da bir qancha uylar turadi. Yaxshi xunajinlar bor ekan. Qandaysiz? Keling. Adamlar ko'rsat, sot qo'ysana. YouTube'ga kiramiz, ko'rsatdi. Kim ekanlar? Ko'rsatmaylar qo'yildi. Ko'rsatmalar ne oldu? Bozor tarafından zaten. Buni ko'rsatar, buni qarang. Qancha so'radingiz bu? 57. Qancha? 57 ming so'm. Xunajin. Aksırıklarına salam deb qo'ysinlar, ko'rsatsin. Bo'ldi, bunday qilib salom yo'llab qo'yamiz. Aksırıklarına salam. Aqsidan bo'lasizmi? Aqsidan bo'ladi ekan, ha? Bilindi. Erkek 30 qalasın deb sodalashuvdi. 30. Yo'q, 28 dedi. Demek 30-28 ni to'g'ri o'yda torpoqda. Pul bozorning kiraverish chog'i. Kelavering. Buqachalar tizilib turadi. Xunajinmi? Qancha so'radasiz buga? 65. Satdingizmi, aldingizmi? Olib sotasiz. Sotasiz. Tuylaganla. Cho'rna pöstr ekan, ola bular. Franslar 65 ming so'm so'raydi, 2 yosh. Tak, buni xunajinni sotaman deydi, uydan da sotadi ekan. Qalasanızlar, çalыңızlar. Tak, nomer aytib qo'yaman. 0704 394 608. Boy 125 ekan. O'rta boy. Buni o yoqda buqalar optom turadi, ko'rdingizlarmi buni? Chukta o'lib o'tadi o'ljaga.
Sizdeki bu? Sizdeki qaysi? Qanchadan so'radingiz bularni? 48. Kun jelesi degin. Kun jelesi. Jele. Yo'q, men emas. Ova, men kech chiqdi. 48 dan deysizmi? 48 dan deysizmi? Yaxshi. 1 yoshga to'lib ekanlar, ha? Daha kishini bo'g'ish kerak ekan. 48 ming so'mdan deydi. Bunda yerda jaylov qayday turgan maydalar turadi. Kichkina uydan olib turib jaylov qaydaysilar. Qanday taqsir? Qanchadan so'rab qo'ydingiz bularni? Keling. 36 dan. Ular sototasiz, jalo otasizmi jaylovga? Sototasiz, ha? Jaylovga aydaganga semirib keladi. Bunda ko'p qoldi da olacaklar qarangizlar. Tak, bunu sodalashib o'tadi. 31'den de. 31'den de bunu qaralardachi. Biraz arıqroq ekan bular negizichi. Bu yerda kichkintoy to'xtab turadi. Qanchadan bo'lib ketdi bular? 35 erkak urg'achi. Urg'achi, ha? Chaqan to'xtab. Bunday qilib bir qarab qo'yingizlar. Motorning ichida da yaxshi to'xtar bo'lib sotilib ketgan o'xshaydi. Aqsaqal bu qancha bo'lib ketdi? 38. Urg'achi? Urg'ach. Buni on sırayından men videomni jin tutayım. Bular erkek to'rpoqlar ekan. Qanchadan so'radasiz bularni? 31 erkek, ha? Erkek. Yaxshi. 31 ming so'mdan.